Amwe mu makuru mashya areba Abanyarwanda ni uko urwego ngenzuramikorere RURA rwatangaje ibiciro bishya by'ibikomoka kuri peteroli, aho litiro ya lisansi yageze ku bihumbi 2,938 by'amafaranga y'u Rwanda, ikaba yiyongereyeho amafaranga agera kuri 635 ivuye ku bihumbi 2,303 y'amafaranga y'u Rwanda. Litiro ya mazutu yo yagumye kuba ibihumbi 2,205. Ibiciro bishya rero RURA yabitangaje kuri uyu wa 16 Mata, yemeza ko bitangira gukurikizwa kuri uyu wa 17 Mata kuva ku isaha y'isa 12 za mu gitondo. Ibi biciro rero byaherukaga kongerwa n'ubundi ku wa 3 Mata, icyo gihe litiro ya lisansi yari yageze ku mafaranga ibihumbi 2,303, aho yari yiyongereyeho amafaranga 318, mu gihe litiro ya mazutu yo yari yageze ku bihumbi 2,205, bivuze ko yari yiyongereyeho amafaranga 257. RURA rero yavuze ko abaturarwanda basabwa guteganya neza ingendo zabo, bakazitegura neza, gukoresha cyane cyane imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange cyangwa se gusangira imodoka, no kwirinda ingendo zitari ngombwa hagamijwe kugabanya ikoreshwa ry'ibikomoka kuri peteroli. Abenshi twibaza ikiri gutuma ibikomoka kuri peteroli bikomeje kuzamuka cyane, ariko nta kindi ni intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel ndetse na Iran imaze ukwezi n'igice itangiye. Iyi rero ikaba ariyo yafunze inzira zanyuragamo ibikomoka kuri peteroli, kuko nk'ubu ngubu Iran yafunze umuhora wa Hormuz unyuramo ibigera kuri 20% by'ibikomoka kuri peteroli bikoreshwa ku isi buri munsi.